kami non front di bang dia pakai itu kat cuni rilo lapen aku ning sudah macam hello non ke bang jin na adhar lo hat na ke ham pando akhir itu saya ulang senara sam botin je prote pandang lah rok lah ai kasih dapat bopo lapas yang makan kita di non hekjo itu muka yang long lah News 24/7 lapen ke ilu ha Karbi News TV nang letum pini ladak nang gakum report nili tu mahin pen pini karena kedua lama bang kelalo injustice no we demand you can roll over the camera there ladak needed all investigation on the injustice that have been done Karbi Anglong arlo so arlo aphan kacholang rem aput hak sirame alam ki klang po sitame proper investigation of identity hala kacholang rem vek amoni tu aphan ahok perakang sai like even death penalty and the restriction bang of identity lahai but hak sirame tum dak che sompon lo lapen isi bang ke lalo je hala kacholang rem atum aphan hala tum victim satum bangke wane cipatunang lo victim satum bangke setamela akal free datum bang accused satum bangke hong pajoi khoi detila si yes proper investigation must be done proper investigation la pen ke ahok perakang sai pinang po la victim satum aphan la lo la pen ke Karbi Anglong arlo non kopia pot si rape cases increase bom lo pipot lo like drugs ben cheng lok lo muni datum a negative mindset la bang dotang lo poitum chini lo non bang ke Karbi aprang ke parok aso tum si kacholang rem poitum karjudun lo Karbi Anglong lo sami non bang ke methang Karbi atuma mata jola sonalam ki klang det lo video ka viral ben cheng lok dak do lo la silahai pot haksrame yes now we have to stop rape in India not only in India but mostly in Karbi Anglong bang ke je la so rape culture bang ke lake stop nang po lake lapen crimes remain itum heglong lo crimes remain increase bom lo silahai pot haksin itum dak che songpon that we should stop this thing we should stop this dirty environment non Karbi Anglong long edo bom labang so luk so dak non ma kehno vormo nang lutang lo mati la sila so pot haksin itum dak che songpon Yes, of course, proper investigation must be done on this because non-lomke you can see social media platform bangke see nudity a platform so se japlang that lo negative platform kind of no people nowadays is like kaching ton thap kaching ton proof viral video kachi share tap la hai negative comment pen cheng lok lo non langdam lo blote the main thing is la so video komat lo pa viral bangke hala phangsi langdam pamena ko kenep dam nai bangke hala somunit lo la tum choklem lo they were supposed to keep it private in the public platform lo komat lo la ki share ke aning kilang no monit si bang a boyfriend bang lo na girlfriend bang lo ne magomania sar pimar sar mar lo ne kolo bang to ka pai viral ne hala phansi nep dam nang ko arju pamena ko la yes ako nep nang ko la son dum han ke la si nilitum choche la suar lo asong ba do hala tum sre mela so puthak ko anep pulo la pen alang litu pen sebe kang sai phan pen el bori bom lo la si son thos ni tum ta cherap dun bolang litu malong nili tum hin beta do joy jilo women justice bang mamputa indo semana organisasi tunjen ada do joy lang pula tum non kulit ni la tum bang non sai ni kata ni lang la tum bang lang le lang lang tong lang ni hin beta lang non anta ang step ta deng ni lang women justice